mutegerwa Meru TV mubango nejwa tukuri biashara ringi tukunia Thursday ira yomba kuthiro yokwira Alhamisi chonde kumathirira na ndusu cha woro mwanka thachi ya ithatu ni wambeta muthoni wa kiramana last Thursday itwari na Mark na Kenyari waratu na Mark tugita na mbere na kuthoma mantu jenge ni atia ubati kwambiria biashara nimbi ubati kwithira wina bio endiro kwenda kwambiriria biashara mitandao na yetu yo Kenya ni Facebook na Kenya YouTube Meru TV Kenya atuthiatire turi mukwe mukiuro kiro kwenda kuria uria na kikomba kwithira akicho kwa Mr. Mark, karibu sana ringi. Kiri last week waturutarere mantu jegi how to start a business kurigana twariririe idea, twariria location, twariria customers, twariria stock na twarire tumantu maingi mana muno manyara mbere kwithira ukiturutarana no hagwetere gantu ka capital anto bengi bawiba kwenda kwambia biashara lakini bako batina capital kethe mutegirwa Meru TV murikanirie tore yaku iringweru kuruta na ukiambirirwo to explain kana na lugira tukelewa ni bibi wa capital. Ibwega mono nkobokethia bwinde marito makwa ni makomurugo wakairi mboyete kuma Tharaka University na rambithagirwo nkirutana mathomo ma biashara. Ndi na gikenwe mnde kwa tukiariria part 2 era kwa tukiariria mono iguru ria capital na igento kimwe antapethagirwa tukirigicanirwo mono ria tukwariria capital kana mbeca cia kuruta biashara lakini riu ri ndenda imnde twerano ya kwamba capital tikumaanisha mbeca nonto antu baingi bathukagia mugambo yu capital tende ukoria antu nanja nata nonto tebu kurutha ukaigwa ndina mathwania ma business ndina ithwania ria biashara lakini ntiena mbeca lakini ibwege mnditwere ano capital ni mbeca kana into bionde bira biomba gutumika kwambiria na kuendereithia biashara mantu mau mathatu ya mbeca capital ni mbeca kana into bira biomba gutumika kwambiria na kuendereithia biashara. Okay. Nonto capital tirionde maanisha mbeca lakini tutwijie ndiro kwenda kwambiria biashara capital the right time actually ni resources kirira tukuthoma thata ino kaingo tumba kwerewa kabisa mbenda tutumira mugambo resources nonto resources ni kuigwa eki county mbeca na kana into bingi nonto ibwega twereano na muthikiri wetu na mutegeri wetu erewa ya kwamba tirionde tukumaanisha mbeca kwena biashara imbingi gomba kwambiria utaina mbeca kana wina mbeca inkai kana inini mono lakini wena into bingi bya go support biashara era na inkothogania gwithite mtu karuta inya ngerekano imbingi tombike kwambirira na mbeca inkai na into bingi kana sometimes ukambiri nyote na mbeca yes na dhaira mtu nakwenda kwambia biashara lakini atena resources na kana atena mbeca afono betikire tuchiite mbeca abati kwambiria na idea iko lakini pesa isio tichio ni opportunity siri kwa mtu abati kuchunkumana nacho kenda at least make sure na kuwatira tubecha akana resources cha kwamba kwithira kiambiriria biashara beki inyakirire ite kwenda mimbi kwithira kwina mbia ati kwenda nkiwithira wina twinto wikite kenda wambire biashara mbere twambiria kwariria sources ya capital kana mbeca nonto kwina sources imbingi tukaweta ndenda kugatire na ndenda kuruta ngerekano yes gintu kitu kwenda mono kiri the modern world thigurira turi thaino ni gintu gitagwa ume mono nkuruki ya mbeca kana into bingi kwa ngerekano ukaomba kumenya gintu kia antu bakwenda na ukamenya agikuonekana enough to make a business chokera ukamenya into bira bikwendekana mono na bikuma so ukaomba ku identify customers na uka identify suppliers o into bi uka aga wena customers na wena source supplier kana source uga tuika ori in between utie capital ngio ko need ore need capital ya ume aya nkwenda kuruta good example yes kwena bookshop ingerekano kwena bookshop imbinge si town na kwe mashukuru mange maegonto mwanya ukarikia kumenya mabuku mara makwendekana mono ke syllabus na curriculum ya thai ukathiki those schools ugifind out ni mabuku mariko makwendekana mono thaino
ukathi withire kwi maskuru matakumba ukinya town mwalimu atenda nafasi ukinya town na nakwenda mauku ukamwira ni gumbitagwa so and so na ndira na mabuku ndira na mabuku are we together? Yes. Ukathi ke town ke bookshop ukathi ke bookshop ira nio nonto nurikirie kumenya mabuku mama kwendekana ukathi ke bookshop bakwira twina mabuku type ino neno na mabuku twendagia mbeca ino uka negotiate ebuku ri wendagia 600 no nenkere na wholesale na 400 nkaethagirwa nkiendia mabuku maku bukandikanira bugetiganiria wina kabikibiki gaku kaninya tuge utina bikibiki ugekirwo mabuku maku na carton uga kamata wega ukathige school ira wa identify school A B C mbendagia mabuku ama ma revision mabuku ma curriculum syllabus na mabuku ma ritwa mabuku ma kuandika mbi na into bionde utirendia mabuku kuona mbeca urire na mbeca igana so niyo tukuga thaino ri nthiguru ira turi thaino wanaume capital ume bwaku wengwa ni capital right mtu atifai kumama mucie akiwa niyo ntie na capital kana tie biashara mbombikia na onto mbithagirwa nge challenge especially the youth ukaethira youth mtu arenda ukaragi social media no tiba kumitumira profitably ukaomba go find out information yonkani power na no komba kuan out of it na enu purely gotie capital ko need in form of mbesha capital ro ko need ni umenyo kana ume kana wow thank you and now twinde bara tukada kwambira biashara kana bara na nyaringi biashara bara bambirite biashara tuyukite capital imbecha no watrima atwibwithia means possible ko make sure twina tukiambire biashara itukwambirire na mbecha kwina ratu kugita atire ugatweleze maybe the sources kana ni atia tumbikia kuona this capital kenda twambirire this business and I don't know akethira tuachwa sources kulingana na the type of the business ira tukwenda kwambira kana the idea ira tunoya biashara tokeyo kinya kiri sources ya capital mbeca kwina biashara ingi kathomba nkwenda kuweta ngerekano ikothiane na erika mwanya tugere une erika ria antu baba thom niongerekano ndaruta ya mabuku ndenda ku imagine re kwina mukuru tuge mzee kijana mtu wina inya mwiri na pengine na ucerio ntomba kurutha biashara na no andite mpempe imbithe wina cio waku ukathi ugatema mpempe irare uyeta gwaki ukathi wakia ingi utirona mbeca and let me tell you kwina antu baingi bethagirwa bakiona biashara ino nini taitethagirwo china faida right ukathi mndani ureburia kugura mpempe mbithi imwe ugura na mbeca igana no thio kethira ni 10 kana less than 10 mpempe ya wokia kuringana na ikuwokeria kwi bantu inya nusu ya mpempe ugura 30 shillings kogu mpempe yoyori we migura at 50 kana 60 tukwerano na ciringi muwanja na bingi ukaringanira amwe kaingo bikinya kibao na gombikie kuma nabyo ukabiendia either kiwokia kana ukabicwa rinya imwe ya cabbage na ukethera piece enu imwe ya cabbage na mindani yetu barato inacio ukaiwethera piece enu uriendia na ciringi 20 ka 30 after kwerekana ko nene mono okamikinyithia bantu ange piece enu nokomiende 150 170 kana 200 rande tukwariria ati ntie na mbeca ndeu nkuthugania with that business in mind kaninya mwekoro mukuru baba yokia ingenu yo chorobokia imbuiche muno lakini Mark I don't know kithira ni ura with it business management ka urutana na mantu jegie biashara kana kupangira biashara na kunya kuchibanga uri ari mantu yakara mantu rahisi sana ende na ara umekuna barabere tena bukarema utiko yeri bukarema I mathuania tu na kithomo imbonete nonto kwi bantu kuri
kitu kuga ni savings. Koguo gento kia mbere atomba kuruta mbeca cia biashara niki your own personal savings. Ukigwa gisave mbeca ciaku abo kuruta wira na imbonete antu baingi baithirite basavite mbeca igakinya kiwango ya kwambiria biashara yao. It is possible go save wengwa pole pole nonto kio kwenda ni idea yaku na wigwe no komba kwa wina weteri you know okamba go save manka okawata mbeca iri kwendekana na tia advocate mono kwambiria biashara na loan mea ririkana nkariria capital maita mairi mbeca cia biashara maita mairi kwe mbeca cia kwambiria kabisa riu tena gintu no akiriko ukwambiria enu yetawa seed capital imbeca ira ithe citagirwo ikiambiria kuinitiate mono imbona ikenenkanirwo ta cia agriculture kwina mbia ta inu kogu oroto thikiritie no agerie gucheria kwina cio ta inu number 2 kwina mbeca upeya wogachokera kini utichokia na baita itiena interest. Nivega sana gutegerwa Meru TV no gatutite na mbere mubango yetu kuri biashara na twithomitho matujegi how to start a business na kine ichunchi ketu ke biele ugia kwithira tona kanyeka kwa ile gichunchi ketu ke mbere etake mitandao yetu ya ukinyarire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya ukomba kwithira ukiona kenda uthiatira kuma kaumo awe yani na batu mwankara tukinyite entwerwa rirwa turanire matujegi bitu eta capital biashara ene abiongo ni bitu kwelethwa ende andenda kumenya kana Mr Market na mbere no tuthomithe no tweleza ina mbeca itu batikumba kwithira tukiuma joke bara tutina uwezo wa kwithira tuina savings bado tutina mto family urombe kio twa mbeca tunafaa tuzitoe wapi na no tuno mwanga twambirire biashara yube kwithira ikirwa amira yongwa na kinya at some point ikimuria ni record biashara yonthe kaingo tumba ko track down burato kurutha ki biashara ni muhimu kuigwa tukiga records biashara cionthe nene kana nini ni kwenda record na record ino ilazima twirutane kuiga record ige kuringana antu baingi batiende beca nkuruki cia kuendelea gupanua biashara ni atatuka achetha na profit yetu kenda tutikare stock na bando tuba kwithira tukiria na maybe utire biashara ndigomba kinya kwithira ikirwa amira kuma kikura nyumba kethira no kuria nyumba ni atatupati ku balance kana kuweka profit for example ukaringa masabu ukauwa kiratu kinki urite chiringi igana na ndendo kende chiringi maana ile kenda chiringi 50 chieta kikurwa mira biashara na kuchoke stock chiringi 50 ingi itakiri savings profit tubati kumanage atia profit ya mbere twambagiria kiri rirato guseti prices bei ya into birato kwendia ino nto tugire arokoruta into biaku gwakikisha wabigwata na mbeca kana bei yembega ni kaingo ukimenya nonto antu bangi bendagia kwina competition kaingo gomba guseti bei either tera bangi bakwendia kana iri iguru kidogo kuringana na antu bothiite kwenderia kana iri rungu kidogo kuringana na bara nonto wigwa no kwenda kwendia na wingi warikio gu ndira warikia kuona baita ya biashara yaku tugire gintu kia mbere twikithia kawaida kuigwa wina gichunchi kia biashara yaku kira kithiage savings tuge gachunchi kama wa 10 enu ni savings mbeca ira usave ako ukigwa biashara yaku yina account ya gusave mbeca ciaku number 2 ke baita eno ingi no komia turuga baita nonto no rekirie kwiria na wari into bingi bikwendekana kwe gintu gita plow back the profit profit ira wona kando nera wa save nonto nerekirie kwiria na wari into bibingi baita ere gutigara no michoke ki biashara na njira ya kuongera stock kana pengine kurugura ka branch kangi bantu angi kwe biashara chietigiria
kwigwo wina outlet ya no kwa wina kam branch bantu angi kogu baitera warikia kumiona nwa wongere biashara yaku agu kana ukaomba kumipanua ukarutha branch kuma kiria ukamira another town kana sehemu ingi. Okay. Anabaka sana no tubakona kanya ko tutomete mantu jegi bora tubati kwambire biashara na nimbi tubati kumba kudrutana bio endera to kwambiriria biashara maybe kina muturategerete na kwenda kwambira biashara those basics things irabati kugwithe kenda kiambire biashara tukiriki. Kogu kiri ura kwenda kwambiria biashara gintu kia mbere tuga ni mathugania ambirie kuigwa kibanga ki mathugania ateki courage biashara ni gutika risk amenye mtu gonde biasharani athukitie a risk that no akubwe kana gutabwe kogu mtu atikegwe nonto kore antu bengi bare magiru wi convince bongwa ati kama kandungire ki biashara kogu ibwega kuigwa gwina confidence ni otugire ni self confidence kuthungira ki biashara wicitigie umbe kwibitigia wengo ya kwamba ukarutha biashara. Number 2 igwa wine thwanire biashara kwambe uruthe utafiti ba wigwa biashara eno ikarutha bwega kana itirutha bwega kethira ukona customers kethira location ire kwendekana keigwa ukona stock ire kwenda na ukamiona na bei affordable na biashara yaku ikomba twika licensed nonto no fai kuona igwa biashara eno gwitigirika kiwatho kana iti gwitigirika wombe kurutha mantu mau monthe then kumagu wambirie biashara yaku kana mbere wambirie wombe kumiruthira marketing kana kumenyithia antu na nkuruki yo igwo kimenyera bwega na ba mwisho gintu kira kwenda kuweta ni gintu gitawa customer service tuge kumenyera customers wanakio ni kithomo tuthomithagia kiri rira tukuthomithia mathomo ma biashara ke university antu batiye kana customer ibamenyagirwa kogu ibwega twaririe kumenyera customers nonto biashara yaku igakura kuringana na gwigu wina customers or not na customer baba kuragia biashara tibara ba ukurukira ibabetawa repeat customers customer akagure mndi na akagura ntu wingi na ntu wingi no kwerawa customer kaya waku omunenkere service yembega service yembega yani tikwendia yake inkwenda kina ka imbesi ganona kana guchinchania mbesa na gintu wana kinya boro kwariria customers boro kwandu customer baku ni maanishaga a lot yes njira inkaicha kwandu customer pengine tukimenyithe muthikiria gintu kia mbere kunenkera customer gintu gitawa options customer rira kwenda kugura gintu no mumenyithie options ingiri irio kana alternatives inkwenda sabuni ya mutu kwina sabuni imbingi mono irio right na kuma kire experience yaku no kumenya sabuni eno anaigwa cio mbicha mutu eno ni ekubura nguo bwega nkuruki eno ingi kana eno ni kubithia nguo eno eti kubithia nguo nonto ba kumunenkera gume kana umenyo bura kwa munenkera information customer yo akona no kumujari na nonto bwa athi akenda kugura kwao agacoka ntu wingi right kwina kumwariria bwega customer no aya thuri no aya na emotions no aya nya pengine no kumenya mtu lakini akinya ukaigwa winera yitwa emotional intelligence wariru customer utithura umwirinyaga seria ngia kugura ni akore ntobera mtu eno tio nduka yonka gaceria ngi ututivoe kwa twina rwaria toru no fai kumwira customer pole kauno gete mono pole nonto nkodire tiga nkwenderie nonto gukwenda imbio ti kwendia meano akwira ukara mono kuma rimbitirie gintu fulani kiko ukamwira customer sorry kanko rutha 1 2 3 lakini nto yakukia kana kwangura anko nenkera kitheru right akamenya no agwe ugushugurikagira si ndio kogu ndi ukaigwa no kumba kwandu customers baku bwega na njira kubariria bwega kuba serve in good time utikugaiga customer eterete si ndio kumuserve in good time okumwariria bwega okumonenkera information na koguo ukiendia nario into biega nonto kore anto benda ginyi into expired ndira wendia ginto expired wanegwa amenya athire na atira meki gucoka you can be sure ati ya kaire koguo bwega ucheka into biaku tuga na njirenge utikendi into harmful ginto gikuthukia muntu gungi na ibwega kuthikagiria customer akwerinda agurire ginto kiaigwa gitai kiega kana kinda thukirie gutina nindi akwithe
mwetetera mwire sorry ukaraithĩria kuona imbi thĩna ya gintu iku sindio ukegwa ukiomba kumwarĩria bwega ukamwira ukageria kuraithĩria mantu amu na akona gwabu no kumumakira koguo indi gintu kia maana mono ki biashara nira tuga a repeat customer mugambo uyu tuigo tukiririkana ari onde gintu gitagwa a repeat customer na gwe wina a repeat customer meri maanisha gutietagira kwenderia customer bayeru kana bageni gwakira kagita ende wego ukego kibenderia kiathira akaya ukona wina customer baku regular na bamwisho kwina customer betagwa referral kumbe kungwatithania na namba enu ya thimu tukomba gwa tukiaraniria nkoroki kana ukigwa tukirikana tukomba kwa tukithomithania mantu megenie na biashara asante sana. Okay, ni wega sana Mark mwathane kutharime na kubuthi mantu yamenya no tubo kwia itawa kundispense nini knowledge information yege mantu ya biashara bubango ria tukuri biashara itomba kwithira tukara thina atalam na kinyaringi biashara bakethira betu thomithe mantu kathumba ayege biashara mwanya hita na mbere na ututhia atira ni wambeta muthoni wa Kiramana.